Mwiriwe neza, amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi rero turi ahantu bita i Gahanga, tugiye kwereka inzu iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 210. Ni agace kamwe, akandi kakaba 210. Nuvuga ngo uramutse uziguriye rimwe kuri miliyoni 400, ndakeka wazegukana izi nzu zawe. Nuvuga ngo ni inzu, buri nzu imwe igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, igikoni cyo mu nzu na salamanje, ibi byiza cyane, ndetse n'ibikoni byo hanze. Reka rero mbatembereze iyi nzu mu munota umwe, hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.